Krenuo sam da snimam, da znaš. Pričaj nešto ako imaš želje za tim. Ovako, okupili smo se ovdje da odamo počast šakalima s Ulima brda, šakalima iz Žankova. Jede kjemu, ja. Jede iza tebe kako je. Smo stigli do pola, a? Nisam. Želo bi da pozdravim mamu, tatku, babu, djedu, sve moje prijatelje, porodicu. A brata? Brata, to je porodica. Jeboj ti život. Moje snage. Šta kažeš? Oći. Brate, noge mi se tresu, nije dobro. Mi još nismo stigli do kraja, da znaš? Noće živcam se usta, majke. Ja ti malo pogledaj grad ovdje. Iza tebe ono, brate. Ne brzo, to je gdje živiš na Julinom. On živi u Žarku. Dobro, to nije grad, grad je tamo. Ovo stano. Da. Pomozi Sveti Savo. Jebote, vidi koliko smo se pomogli. Još nismo ti. Kako ćeš kao kad ćeš na to mjesto dođe? Na glavu? Da, nemoj na noge staviti. Gume vuku malo. Što jače se odraziš dalje? Da. I na glavu. Ruke su od tela i u glavu. Nisam pušta ćeš da tezanje sile. Da. Ništa da guraš prvo. Hvala, samo malo, kad se već umiriš, kažete mu tu kupiš za ovu burku. Znači tu uhvatiš za burku, pošto je glavača, da on ti visi ovako. Ti si na glavački. I malo se pripniš u polostojeći položaj, da ne bi visio na glavački. I sad druga komanda je daš na ruku tu. Znači jedino sad nešto djeliš, do sad ništa ne djeliš. Dobro? Zdrav. Srce, ligamenti, pluća, mozak. Mozak nije, ali ajde. Idemo me. Čekaj, spustim gume. Priđi Nivicu slabo. Sve te puče, Neće, ne loži ga. Brate, što je lepo jezero. Priđi sad slobodno tu. Ohohoho. Ti bacaš. Vidiš, znači gume vuku što jače u dalje. I na glavu. Može? Anđela! Snimaj! Je snimaš? Krenulo je, da. Pomozi Bože! Kakav indijanac, bre. Kako će ga prebije neko u životu? Kako će ga neko prebiti? Sad kad ti će dole. Ruka. I to vrti. Prekrstio se. Jesam! Da! Nema šanse. 10 metara od vode. Šumi, pazi glavu! Koji kreten! Svi u jedan.
Ko svinja.